أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن Bismillahirrahmanirrahim. Message from the President of Islamic Republic of Pakistan on Kashmir Solidarity Day, 5th February 2021. I quote, "The people of Pakistan join in commemorating this Kashmir Solidarity Day, paying rich tribute to the Kashmiris on their resilience in their just struggle for the right to self-determination. More than a year and a half has passed since 5th August 2019, when India took unilateral and illegal actions aimed at altering the internationally recognized disputed status of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and changing the demographic structure of the occupied territory. Self-determination is one of the fundamental rights codified in all major human rights instruments as well as United Nations Charter. The denial of this right and subjugation of Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is a very negation of human dignity. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest items on the agenda of the UN Security Council. The dispute remains unresolved due to India's obstinate refusal to honor its commitments and its disrespect for the fundamental human rights and international law. Indian occupation forces continue oppression and brutalization of innocent Kashmiris through an inhuman military siege, communication blockade, cordon and search operations, fake encounters, extrajudicial killings of Kashmiri youth, use of pellet guns, and collective punishment of entire communities and neighborhoods. The draconian laws in place in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir provide complete impunity to the occupation forces as they commit egregious violations of human rights. Demographic apartheid in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir by Indian occupation forces is further violation of international law, wherein the Kashmiris' majority is being turned into a minority in its own land. These measures are a constant reminder to the world community of India's state terrorism being perpetrated day in and day out against innocent Kashmiris, men, women, and children. On this day, Pakistan calls upon the international community to hold India accountable for all its misdeeds and crimes against humanity. India must resign its unilateral and illegal actions and stop implementing the RSS-inspired Hindutva agenda in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir that is detrimental to peace and security in the region. The key to durable peace in South Asia is resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Pakistan remains in full support and solidarity with its Kashmiri brothers and sisters. We will continue to extend all-out support to all the Kashmiris till the realization of their unalienable right to self-determination." I unquote. Message of the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan on Kashmir Solidarity Day 2021. I quote, "Today, on this Kashmir Solidarity Day, we affirm our resolute support for our Kashmiri brothers and sisters
who continue to be subjected to an inhuman military siege and communications blockade since 5th August 2019. The tragedy of the Kashmiris, however, goes back more than 7 decades, as they have faced unabated repression and consistent denial of their fundamental rights by India. While observing this day, we salute the unflinching resolve of Kashmiris in their valiant struggle for their right to self-determination, which was pledged to them by India, Pakistan, and international community. Ever since, India reneged on this commitment. It has sought to brutally suppress the Kashmiris' quest for freedom. The latest Indian attempts to further colonize Indian illegally occupied Jammu and Kashmir by altering its demography and obliterating the distinct Kashmiri identity are reflective of a sinister design to convert the Muslim majority into a minority. These changes are being carried out through promulgation of illegal domicile rules, changes in property laws, and downgrading the status of Urdu language. Incentives are being offered to outsiders to settle on the occupied land of Kashmiris in violation of international law, particularly the 4th Geneva Convention. Over 8 million Kashmiris have been turned into prisoners into their own homes, with more than 900,000 occupation troops holding them hostage. History has few examples of such violation of human rights. Thousands of Kashmiris have been arbitrarily detained. The Kashmiri youth is being particularly targeted through abductions, incarceration at undisclosed locations, indiscriminate use of pellet guns, and extrajudicial killings in fake encounters. This is a manifestation of Indian state terrorism against innocent Kashmiris. There should be immediate lifting of the military siege and communications blockade, as well as rescinding of India's illegal and unilateral actions in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. All those arbitrarily arrested and illegally incarcerated should be released, and draconian laws providing impunity to Indian occupation forces immediately repealed. The international human rights and humanitarian organizations, as well as the international media, should be allowed to investigate the grave human rights violations in the occupied territory. Pakistan reiterates its call on the world community to hold India accountable for its crimes and against humanity in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. India must stop its brutal suppression of Kashmiris, adhere to international human rights obligations, and honor the commitment to grant the Kashmiris their inalienable right to self-determination through a free and impartial plebiscite under UN auspices. For its part, Pakistan will remain unshakable in its solidarity with the Kashmiri people until they realize their legitimate and inalienable right to self-determination in accordance with the UN Charter and relevant UN Security Council resolutions. It is indispensable for durable peace and security in South Asia. Unquote. Thank you. Dünyadaki Pakistanlılar ve Keşmirliler bugün 5 Şubat'ı Keşmir Dayanışma Günü olarak beyan ediyor. Keşmirli kardeşleriyle dayanışma göstermek ve haklı davalarını destekleme isteklerini yenilemek için bugün Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası topluluğa bu uzun süreli mesele için sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla bugün de bir araya geliniyor. Dear friends, Assalamu alaikum. The messages of the Honorable President and Prime Minister of Pakistan convey both the seriousness of the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, as well as what the world is supposed to do to address those human rights violations and to rectify that situation, and what is our duty as citizens of Pakistan to also stand in support of our Kashmiri brothers and sisters in their legitimate struggle for their inalienable right of self-determination. There is little left to say after that, and you have just seen this very timely and harrowing documentary of what our Kashmiri brothers and sisters are going through under the Indian illegal occupation in Jammu and Kashmir. I would just take this opportunity to convey, first of all, to our Turkish friends, Janab Muhammad Balta Sahab, Janab Alper Bey Sahab, Janab General Sahab from the SDE,
who represent, they may be only because of the COVID restrictions, we could not invite a bigger audience to this very important event. But these gentlemen represent in their personal selves millions of Turks who also stand behind the legitimate struggle of the people of Jammu and Kashmir, and who also tell them that it is not just Pakistan standing with them, but in fact the entire world, and particularly Turkey, also standing with the Kashmiri people in their struggle for self-determination. I take this opportunity on behalf of the mission, myself, the government and people of Pakistan, to thank you, and through you to thank all our Turkish brothers and sisters for this expression of solidarity, and for affirming that there are still people left in this world of conscience and people of courage who have the fortitude to speak the truth in the face of political and also economic consequences for taking this right stance. Thank you very much. It is also an occasion for all of us, and I now address my Pakistani brothers and sisters, for reaffirming our commitment to the just struggle of our Kashmiri brethren, and to tell them that while the occupying power may try to silence them, we are their voice. While the occupying power will use every opportunity to deny them the right to go out and tell the world what is happening, we will be their advocate. And to tell them that while the occupying power will do everything in its power to stifle them and to take their right of expression and opinion from them, we will talk in place of them, and we will talk for them. As the messages of the President and Prime Minister amply convey, the Pakistani nation stands united as one with our Kashmiri brethren and sisters. Our faith is unshakable. We will stay with them until their just struggle reaches their legitimate and successful conclusion. Thank you very much. Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Türk milletinin iradesinin temsilcileri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dostlarımızdan selamlar getirdim. Bu önemli güne davetiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Pakistan'ın eşine ender rastlanan tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip, tarihte pek çok kez ispat ettikleri üzere birbirlerinin sevinçlerini olduğu gibi acı ve dertlerini de en samimi ve fedakarane şekilde paylaşan iki ülkedir. Dolayısıyla Keşmir ve o topraklarda yaşayan kardeşlerimiz Pakistan için olduğu gibi bizlerin de kalbinde ve zihninde her zaman yer tutmaktadır. Kıymetli dostlarım, Güney Asya bugün kültürel dokusu, tarihi zenginliği, büyüyen ekonomisi ve dünya nüfusunun neredeyse 1/4'ünü oluşturan insan kaynağıyla yükselen bir bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bölgede barış ve istikrarın teminini sağlamak yalnızca bölgesel aktörler için değil, küresel aktörler için de önem arz etmek. Güney Asya'nın barış ve istikrarının Keşmir sorunundan ayrı düşünülemeyeceğine inanıyoruz. 74 yıldır devam eden bu sorunun çözümü tüm bölgenin menfaatine olacaktır. Ancak bu sorunu bölgenin sosyolojik, etnik ve demografik geleceklerini göz ardı tutarak çözmek mümkün değildir. Zira bölgenin etnik ve demografik yapısının korunması sorunun çözümü için temel bir nitelik taşımaktadır. Nitekim ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları da bölgenin kendine has demografik yapısının korunmasının altını çizmek. Diğer yandan Hindistan Anayasası'nda Jammu Keşmir eyaletine özel statü tanıyan 370. maddenin 5 Ağustos 2019 tarihinde Hindistan tarafından tek taraflı olarak ilga edilmesiyle sorun daha da karmaşık bir hale gelmiştir. Söz konusu karardan bu yana başta Jammu Keşmir'in demografik yapısının değiştirilmesine dönük atılan adımlar ve diğer uygulamaların çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bölge halkının sıkıntılarını artırdığına hepimiz şahit oluyoruz. Bu adımları kabul edilemez. Bugün var olan resim Keşmir için önemli diyaloğa esas alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının aksi yönündedir. Bizler tüm uluslararası camianın Birleşmiş Milletler'in verdiği kararların samimi bir şekilde takipçisi olması gerektiğine inanıyoruz. Uluslararası toplum
Keşmir'deki kardeşlerimizin durumunu görmezden ve duymazdan gelmeye devam etmem. Muhterem kardeşlerim, Jammu Keşmir halkıyla dayanışma içinde olan ülkemiz, tüm bölgede barış ve işbirliğinin kapısını aralayabilecek şekilde taraflar arasında diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde soruna adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasını arzulamak. Unutulmamalıdır ki 74 yıldır bölgede çözüm bekleyen bu sorun ancak Jammu Keşmir halkının meşru beklentilerinin karşılanmasıyla adil ve kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. Ülkemiz tarihi ve kültürel çok özel bağlarının bulunduğu Güney Asya'nın barış ve istikrarına katkı sağlamaya ve bölgede gerginliğin diyalog yoluyla azaltılması için gerekli desteği vermeye hazırdır. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da 75. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaplarında Keşmir sorununu bir kez daha uluslararası aktörlerin dikkatine getirmiş, konuya ilişkin tutumumuzu güçlü bir şekilde vurgulamıştır. Keşmir sorununun çözüme kavuşturulabilmesi için Keşmirli kardeşlerimizle dayanışmamız her zaman devam edecektir. Bu vesileyle sizleri en samimi duygularımla bir kez daha selamlıyor, sizlerin vasıtasıyla Pakistan ve Jammu Keşmir'deki kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Keşmir is my name. Keşmir is my name. Benim adım Keşmir adlı bir İngilizce şarkı yazmıştık ve bu şarkı Keşmir'de yaşayan insanların dramını anlatmak için yazıldı. 5 Ağustos 2019 yılında Hindistan hükümeti Keşmir'deki özel yönetimi tamamıyla ilga etti. Ya Allah, हमारे कश्मीरी भाइयों पर रहम फरमा। या अल्लाह, अब हमें ताकत और हिम्मत अता कर कि हम कोई अमली इक़दाम भी कर सके। या अल्लाह, इन लंबी दुआओं और लंबे तवील सजदों की बजाय हमें हिम्मत अता फरमा कि कश्मीर समेत जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान तकलीफ़ में हैं। With this, we have reached to the conclusion of our ceremony.